M23 cyari hano tu. Hey, basi député abantu b'ipati nibo bagutoye. Na nubuzi ukuntu impati isigaye imeze. Umaze imyaka ingahe Kinshasa se? Wabuze inzira se uzorebe base yawe. Député, Kinshasa uri ubwo base yawe iri Kinshasa. No? Oya ubundi intambara yo tuzayikomeza ni mudafungura imitwe yanyu. Tumvikane twese turabakongomani. Niba kurwana tuzarwana. Niba kumvikana tuzumvikana. Niba gukundana tuzakundana. Niba kwangana tuzangana. Oui? Hapana député siko nasema mubaya. Basi wewe mwenye uko nasema vile. Oui? AFC M23 ikura amafaranga hehe? Mwebwe se muyakura hehe? Ako député uzikurimba. Oui? Ayanyu muyakura hehe? Nyine dufite abaturage, dufite ubuyobozi, abaturage bari gukora, batanga taxe, guverineri ari gukora, dufite administration yose. Ngo mwebwe buri leta. Natwe turi leta. Ngo ndimbwa, nawe urimbwa. Ntabwo ndi kugusubiza nabi député ni wowe urakaye siziri urakaye kubera iki? Kuki Kinshasa munywa inzoga zitsindisha kabisa. Muzisangira na perezida cyangwa? Oui. Oya ndi imbere y'abantu b'ipati. Hari abantu bavuye. Oui. Ngo wiki. Ngo mugiye guhindura constitution. Muhindura tureba ariko nimuyihindura umunyafu muzabona sinzi ko muzawukira. Nange numvise ngo guverineri araza impati. Nange impati nayo mvuga ku maradiyo. Ariko namubwiye nyamureka nuzasige nugenda impati. Nange nzaje gusura abavandimwe banjye. Banyita Sereka Kimanga yasa. Uriya mugabo wamaye gasururu karahiye cyane. Banyita Sereka Kimanga yasa. Benshi bavuze ngo yasa yinjiye muri M23. Ngo nabwo umukongomani ari gukorana nabo kandi nigeze mva iwanjye. Ubwo nabasubizaga ngo ntabwo navuye iwanjye ngo ngiye muri M23 yaje isanga iwanjye. Nkukuntu yaje ibasanga iwanjye. Muringiaga mu M23 basi. M23 ndio bakutaga hapa. Kuki se mutahunze? Nta kibazo mwari mufitanye na M23. M23 nabo yaje gushaka abaturage b'impati. Yari fite abantu uri gushakisha. Yari fite objectif uri gushakisha. Kandi namwe murayizi. Uzi objectif M23 se yatumye fata intwaro. Objectif ni umugambi. Uwo bashakisha nshazi na muvuga. Ni FDR. Anaweza hawezi. Reka nguhe mili francs ukagira imana. Ninde uzundi mugambi wa M23 yatumye M23 fata intwaro. Ariko na mili francs fite. Nugira ngo hari mili. Ninde uzundi mugambi yatumye M23 gufata intwaro. Wowe kwaro kugira ngo turokore kuko yabonye ko turi mu buretwe no twe twarasigaye nyuma no guhora dukubitwa cyane batunyanyasa. FDR aribo bapari ko batujana ibyacu tugize amahirwe turahabonye. M23 imani iyongera imigisha ibahige naho bari FDR no bari mu shamba hose. Urakoze araweza aweze. Ategereje kumvuga ko mfite 1000 francs. Uva ndayifite. Hasigaye umwe rero.
sibyo? Aha, ninde wambwira undi mugambi watumye M23 ifata intwaro? Iravuga ati abangaba nta kuganira nabo, bafite umutima yenye ariko ya kimuntu. Ninde ufite nta mugore arikozi impamvu urahari? Okay, natwe turishimye cyane M23 wagera muno, ntabwo twakubiswa abagore, twagize umutekano, mama amashi bose twe dusora. Okay, ariko nagoranyije. Kuki se bafashe intwaro? Barifashe bagiye kubita nde? Kubita FDLR yari turembeje muno. Okay. Population party bwana FDLR je batesa sana. Kisagabi ni shuti yanyu. Sasa kuki muri kumwe wagiye? Yeah? Waziri ruri muvuga. Wabonye umuperezida uziko abantu bari este bose ngo n'abanyarwanda, abantu bari impati n'abanyarwanda. Iyo uvuze ikinyarwanda ngo uri umunyarwanda, ubuse cyasajya sana umunyarwanda, ubuse nazira ururimi mvuga, nazira uko sa mu maso turwo mfite izuru ngo amenyo ari hanze ngo umubite unyice ngo nabwo ndi umukongomani, akamenyo y'abakongomani ari ariko kugira izuru ringana n'icya nibwo uri mukongomani. Kuki umugabo ashaka kutwica kabisa? Nacyo cyatumye yohereza ingabo hano, ingabo twari dufite zo muri guverinema zakoraga akazi ziko twese turi abanyarwanda. Yafashe telefone yawe abazi ko afashe telefone y'umunyarwanda, yo ukubisa abazi ko akubisa umunyarwanda. Ni nayo mpamvu abana barahagurutse baravuga ati bizageza ryari, reka natwe dufate imbunda twirwaneho. Ni nayo mpamvu M23 yafashwe intwaro. Uretse buri cyaro umuntu umamagaye kuri telefone hano. Oui, allô? Oui, honorable député. Oui. Oya, nari ndi mu kazi ntabwo nanze gufata telefone yawe. Ngo? M23 cyari hano tu. Basi député, abantu b'ipati nibo bagutoye. Nta nubwo uzi ukuntu impati isigaye imeze. Umaze imyaka ingahe Kinshasa sasa? Wabuze inzira se uze urebe base yawe. Député, Kinshasa uri, ubwo base yawe iri Kinshasa? Ngo? Oya, ubundi intambara yo tuzayikomeza nimudafungura imitwe yanyu. Tumvikane twese turabakongomani. Niba rukurwana tuzarwana, niba rukumvikana tuzumvikana, niba rukundana tuzakundana, niba rukwangana tuzangana. Oui? Hapana député, siko nasema mubaya, basi wewe ndio uko nasema vile. Oui? AFC M23 ikura amafaranga hehe? Mwebwe se muyakura hehe? Ariko député uzikurimba. Oui? Ayandi muyakura hehe? Nyine dufite abaturage, dufite ubuyobozi, abaturage bari gukora, batanga taxe, guverineri ari gukora, dufite administration yose. Ngo mwebwe buri leta, natwe turi leta. Ngo ndimbwa, nawe urimbwa. Ntabwo ndi kugusubiza nabi député, ni wowe urakaye, siziri urakaye kubera iki? Kuki Kinshasa munywa inzoga zitsindisha kabisa? Muzisangira na perezida cyangwa? Oui. Oya, ndi imbere y'abantu b'ipati. Hari abantu bavuye. Oui. Ngo wiki? Ngo mugiye guhindura constitution. Muhindura ngo tureba, ariko ni muhindura umunyafu muzabona sinzi ko muzawukira. Igihugu ni cyacu twese. Igihugu kiracyari Kongo, abaturage baracyari abakongomani. Ariko kuki musha? Okay, sawa. To akase telefone kandi ari wewe wamamagaye. Kuki barabicinca saba batekereza gutya ariko?
Ninayo mpamvu ngewe jasajasa nararakaye ndavuga nti ngewe ndashaje ariko mfite abana banjye bazakomera barwanire mpati, bazakomeza barwanire noro Kivu yanjye lakini hapana ikaoneo. Mfite abana banjye babiri bagiye kujya mu gisirikare. Uwa mbere Mukamusoni yagiye mu gisirikare, ndacyafite abandi basore babiri nako nani sibo agiran kitabwari uriko kwa niki mu mukikoni nababuje mu kikoni shumushariye shumusha ni biki mu kikoni hamaze chunga mama yenu akuye sinza sanga tendo mu kikoni yari mulisikia vile niliwaambia jana? Ulisikia? Ndio papa. We, ulisikia vile nilikwambia jana? Ndio papa. Basoda ya ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, balishaanza lipiwa kila mwisho wa mwezi prime. Hayakuwa sare. Juru kila soda aone kisi ya kusaidia bibi yake wala familia yake. Hatutaishi na amani mpati kama nyia mkwe wa soda. Mnapenda waletea masoda mbali njoo bakuya hapa. Hapana papa. Waletea soda ya gouvernement. Hapana papa. Si peke situko gouvernement. Ndio. Basi kama mtu ajichunge nani atakuchunga? Hakuna matakuchunga, unapasha jichunga. Wewe kuja tukusubiza. Kama tujichunge nani atakuchunga? Si peke tunapasha jichunga. Sasa kama Kongo ikombolewa sisi wenyewe, itakombolewa na nani? Hakuna. Si wakazi. Tulisha sumulia. Mimi najua kazi yenu mnachezaga mu orchestre. Bila ma orchestre tunabishimamisha kidogo. Après ya kucheza mnakutana wenzenu viana ba ARC, AFC M23 mnaingia chanzo. Ulikutitira? Ndio, hapana. Ndio hapana koko. Usikona kubiturushi koko. Ulikutitira? Hapana. Sikaze mtu. Ukisikia upendi ingia mjeshi unaacha. We, nilikukaza? Hapana papa. Na muprofite. Kwinjira mu gisirikare cya AFC M23 umuryango ukigali wazi. Ariko mu minsi iri imbere kugira ngo umusirikare wa Armée Révolutionnaire muzajya mutanga amafaranga. Tuzajya tubapima mu mutwe, tubapime umubiri, turebe kutarwaye, turebe ko ufite imbaraga. Uko nasikia? Isi jo kazio. Do bari kubona tu ufaku ufite imyaka 18 ukagenda igisirikare. Bakikutana na gonjwa baragutunza kuli. Lakini musiku za mbele ngie mu armée yetu. Kuona kama uko mzima ndani na nje. Mko tayari kwenda? Tuko tayari papa. We, shubusho. Uko tayari? Ndio papa. Mimi baba yenu ndio ninawapatia baraka. Na mama yenu naye alisema mulisha komara mwende tutazara wengine. Betu tutakomarisha. Na wakikomara nao wanaenda. Tunazara wengine. Wewe komara tunazara wengine. Na ndio message pati tuzarane tukwe mingi wote jeshi. None tuzarebe umuntu uzatinyuka tena mpati yano turebe ko bizagenda gute. Uko nasikia lakini gisitagiye. Uko ukasikia? Urikumva? Sawa? Hamuko nyepeke. Muko na baba yenu. Tuko nyuma yenu. Kubaombe urugamba muzarutsinde. Hii nyimbo imenatafuta imba leo njoo ya mwisho. Munachezea watu ya mpati na kisha kuchezea watu ya mpati munachunga magharibi wengine babiana ba mpati wenye watakuya nyie wote munaenda mafunzo. Ni jeshi yenu. Sawa? Ndio papa. Sawa? Ndio papa. Sawa, mfanye repetition yenu.